Tafisi Afrique mille le vidéo à comble. Nyatepe le ma oklo gotopo nkuma. Medi am siam na kpo video ya. Azo ane mi atia a share. Mi jagba mi a share alo mi amena mo mi akeke. Nkata mi le video omda. Ekata konyebe afi anye capital city circle nya. Tana mi akwa ya again duama kata afisi kata kwa enye ani kama nya kpopomo mesonko enye gbadudo son ta ya krami webe anye proof na masiama na akpo ngata oba oyona mado oba Zoom Lion alome okele in charge of sanitation pitoto bia anye be ule do ma nkanye ofodo no nye bola dom de no leba afia kata na afia ko lo do amakata afia straight okunye akomi la afia kran bola rek ma afia ta afia dog afia nye coming Nkrumah Circle capital city of Ghana afia nye central of Accra nye city a ta afia nye central of Accra ta no nye ba afia nye central of Accra sigan ba afia president no nalo reside le afia nye afia ministries gedel ya afia na no ala do na no ala de eni ngoyi malo mi magbayim ta dodoki omule if you kra ona oglombe keep the city clean put auto come ko dale in charge of certain ministries put auto nkenye opodo no nyebo do vava de otini oma aso ha chanfa yi kle na yi tepado kra ba mado no na yi once while opuna emoji son puna gbe put auto amamode won upodo mfia no wom de afia no ala o da sin le mi anwu unye gbe do ala pitoto de bia anye be dodoke omole manye gba panu yo enye nu li cho blama vu vata sin afifia aso bia anye be no nye be Ghana especially ni nusianu lafia nusianu kesnon gede hekobe natural resources pletoto mineral resources plus human resources okatan le Ghana fia nkata onye be mitimi alebene nyapa du amia bia ma fike resources mo yi me na mi tire de fike ga o to me nkatu okọ gakọ me ehunene pa wata agban akọ jiraduado no fiaba dokwe tomadizi konye nu ya heham ko alo ania nyapa nu no lawa utamba buncho dukwanwu no nyeba utamba buncho dukwanwu monye dokwe tomadizi ode ka duwa makata de anye gbadudu a okay ni ko ha makodara yin no nyeba zigaroba government a ka ania effort ke omole effort gede na manye ko wako gademu a ule educate ula public educate ma kokulo ni onwu a onye be o educate public ade o make sure be public a ele nu ko le ba wo ele wo ma enye anye question ake alodo bebe ake biamele tanya akpomele e amanye be amade ke va no afia de ke ko camera ko dare do ko ji de dembe o ala phone le yamo daka Panyigba TV a nusi anu ami won ple proof abe jesidade na mo na kwebo nyatepe enya glomela ele memanye be no komie choko le eno forging gboglomo ta nusi anu ikemi awa ple proof ta yeah vu koi yeah vu ta so eto akomi be mi a oni ata mi kata mi adrum ka dodo aka lia ka mi akpoda no nye be amada alafia da maybe nya de le susuma na eklito le nya be aglo kokuro nu anwu sika be akpere etu anwu yenta ko menye be na mi le video on be mi akọ adun pe amada ka lo akodun pe mi apo duka aw menye ne mayo no nye be even yefu duka on kra mi be yefu duka kra mi be futu koma na kama la fima o afia no le afia ba kona no gede le kojo ina le yevu de no nye bo ti develop afima kata ma kek pog dikran pog la fia ko be kran pog la fia ko nye ba afima kata
we neat we kokwele jaje pa manye view a kan kai gbegben le mianwu mia po susu alo nka nye mia po dodo no fi aba na ne gbegben le mia pa nunu ola ohun aba mia po leaders o na ne gbegben le ohun alo mia me okanye duko mia katan ku as Africans so alo Ghanaians so na ne gbegben le mianwu because mia katan susu de ka ku mawu okodo mia katan mia po tam nka jo ka fi le ba amada tona no ngosa afi kana na kamala bo oti drafi mo katan do afi bo no le nu ikanye kesno no nye gafa no pito to katan la fi wa meeting le jam do ta nu kenye mi afa ku he fifo do nya alo nya nto mi afa susu ko nye nu yakala nu mo wo e katan bia du come here ta Ministry of Health pito sanitation officers so pito to zoom line okata upodo na onyeka okata upodo na nyeka do kenye de o mula confia tanye akombela